Hello guys, video thang ngal le leta tun video tu chu hem hair care lam I sam prisel na mo sam prisel tha nu tha tle sam moi ne thei turin eng remedy nge thaber ti ha lo soinga tuna lo tanang some smooth, some prisel, some clay, some nung nei turin aloe vera mask lo apply ve ta che lo mang ve ta che aloe vera mask fresh aloe vera gel nge ilanga chu olive oil nen bol han I mix don ani fresh aloe vera gel le olive oil kha boil I mix anga uluk takin I mix wal ve kanga chung zo isama chau inoi ta durani isama chau inoi anga hemilo vun scalp noi lo tur isama chau inoi ang chon he imasi lusuk main ti ja turani hemi aloe vera fresh gel masi lusuk main ti turani a chon isama chau inoi vekanga min som chia lenga min som chia zo khan normal shampoo in isufai anga chu zo conditioner mas imang le turani iman zo khan hair serum te apply lenga khaka kar khata voi khat lo te chinang che hemi aloe vera fresh gel mask chuan sam krisel tha nung tha ilo nei theidon ani chuan chumi zo remedy dang le chuan onion juice hemi purun hemo onion juice hi samta na tha ema luvun scalp atifaya chuan sam atinunga chuan kan sam texture kha ati smooth ati clear chun athanna dang le chu kan sam ron tau tur kha apui ani mo chun sam tlana sa tur kha aveng buk ani khasmi onion juice ka scalp an noi wang khan sam tlana sa tur avenga chun dandruff po atifaya onion juice lumang ve thin ang che chun kan sam ta na tha hemi food kan ei tur ate hian alo om kim vek maya chu kan en ho lenga sam prisel tha sam tha nei turin heng food ate hian no omani ma sabera chuan Zinc hi samtlana satur aveng ani vitamin A sambung samtliak tur avenga vitamin B6 samto chakna samtamna vitamin B6 chon biotin kan sama keratin kha ati chak ati srisel ati nung ati chak ani mi biotin hian kan sam keratin kamo chon vitamin D hi kan sam hair follicle kha ati nung thani ati srisel thani chon heng karon soyo te kha I kan samtana thavek te ania kha lo e ve thin ang che chon ka video hi thai ti ni chon khongai takin lo like la lo share la chon notification bell khalon le la chon ka video thar ber te I notification alo langzel don ani chon in the bye bye